apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, adda ka maat Marisabel. Anya nga ita nakasupot nga imot mo? Merienda ta, Mari Ronalyn. Ay, kayat ka di asawan na ita nga daman ng tiin pawit nila kay mo akwarta. Una, iso tinapan ko inala itay. Kita ti pitakak. Ado ti kargana. Ay, nawaw. Naimbag ka pa'y Mare. Dati ipaw-paw it nila kay mo. Ibagam ngamin kan lakay mo ang agabrod mat. Tapno adamat maawat mo asustento, Mare. Oho, hindi na kayo ko pa'y tiko na Mare. Di na kaya ti agabrod da jay. Ano sa nakit din ti makipurpurdi ha? Isumo nga ruti kaya na Mare. Ala, saan ta na pagsaritaan nila kay mo? Ang mga numangeg na, kat panunutan na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Mangirwar ka kit din ititasa, tag merienda ta, Mare. Un Mare, uray, awan nila kay ko. Dati na panan na, iso nga okay lang. Mabit lang, tamangirwara kit itasa. Alala, agtugaw ka pa'y ah. Nangalami ti tinapay kan soft drinks, Ronalyn, bakit? Inyog ni Marisabel dayta. Anya? Wun, inyog ni Marisabel kunak. Ay nawaw. Kanayon na kansama nga ilibre ti kumare. Wuna, tada mo piman ti maaw-awat na asustento nila kay na. Ti sustento para kadagiti anak da. Saan na para ken ka, bakit? Ni Marisabel ang mismo ti gimatang saan kumot na dinawat. Kay uray ah. Ay, ipasaikat naman ti kwarta at di na mo nagrigatan. Ay, bakit? Magbaga man ta kumarim. Inton kuan iso ti maawanan. Bakit ni Marisabel? Amunan ti aramidon na. Anya kalakit tin aya puldo. Simangpat ka din dagiti ubeng, nanang. Way, itay-pay. Agbuy-buya da iti TV. Nangan kayo ka din. Diyan pa'y. Awan pa'y mo maluto masida. Kat nagluto kayo kumaa. Adumot ti saluyot dita. Saan nga ron kayat dagiti anak mo ti saluyot? Ay nawaw. Di dan agin arte. Tanangin na ti magatgatang itapanawin, nanang. Na, damo piman tay kwarta nga inpaw it ni tatang da. Isu kumaati igatang mau iti sidaan da. Anusan niyo pa'y laeng no anya ti adda dita. Gumatang akto ti masida inton bigat. Nalipatak mo ti gimatang itay. Anya! Agpeles ka tada papananta, Mari Ronalyn. Ay nawaw! Sa dino nga iti papananta, Marisabel. Agpasentro ta. Anya nga iti aramidon tay jay. Mapantaman agpaparlor, Mare. Ay, Mare, si kalatan ti mapan. Apay ngay. Awan ti kwarta nga usarek, Mare. Saan pa'y ngamin ang nakasingir nila kay ko? Si kakit dimot, Mare. Ilibre ka. Ay nawaw, put daw, Mare. Wan! Siyak ti makaamu iti kwarta agastusen ta, Mare. Isong agawam ti agpelas, taurayan ka. Ay, mabit lang nga ron, Marisabel. Agpalasak laan. Kunak tumat kan ka, Mare. Bagay mo ti unat abuok mo. Ay nawawa talaga, Mare. Agyaman ak unay atin libre nakmanen. Awan anyaman na, Mare. Ay, Mare, manungay ti binayadam. Ay na, di mon saludsudan no mano. Di ka madanagan, Mare. Saan ka matasingirin? Wala, dakil samot ti binayadam. Aglalo pa'y ka nangina ti riban ti parlor shop anapananta. Di bali
Tas agpaminsan laeng mat no agpaparlor ta, Mare. Ay, wala. Alala, agawid ta nga rodon, Mare. Ang mga nusap-sapulan na kun nila kay kong. Ay, mang restaurant ta pa'y nga umuna, Mare. Ha? Ada ka di pa'y kwartang, Mare? Adda pa'y, Mare. Kita mang napuskol si ka. Ay, wow. Naa, kas kala nakakita iti al-alyapol daw. Nagpariband ka manahin. Ay, di mo ibaga nga utang mananday ta. Utang mo ta sa sawom dita. Oh, pangalam ko may ti kwarta pagpariband mo. Kano agpada ta mga wang kukwarta na. Pugtuam, no sa dino tinaggapuan ti pinagpariban kaw lakay. Linding. Saan? Sa dino nga rod? In libre ni Marisabel. Ah. Nagpaparlor kami itay. Kat awan apulos tinagastos ko lakay. Ni Marisabel tinagbayad iti amin. Agraman pletek. Kan amom nabsugak pay. Nag-restaurant kami. Ay, wow. Ay, tapong ta talaga apasikan mo di kumari man niya. Ay bayam nga agpasikat. Sana bale, ta mairanranod tama. Nagpasintro kayo kanumot ken ni Kumarim Asabel anak ka. Kas makita yung mat, Nanang. Nagpakulay ka manon iti buhok mo. Bagay ko kadimat laeng, Nanang. Na, daytan samot tan ti papapanan ti kwarta nga ipaw-paw it nila kay mo anak ka. Saan mat nga amin, Nanang? Di yung kadi makita, ti groceries nga inyawid ko. Puro noodles kan dilata mo nga raw dayta ipakpakan mo kadagiti anak mo. Ay, Nanang. Apay nga minakontraan yung amin nga aramidag. Una, tasana nasaya at nga agsaysayang ka iti kwarta. Padunutom kumamot ti rigat nila kay mo ijay abroad. Tapno laeng adda imaipaw-it na akwarta ken ka. Katwan mat, asino ay atin ang ibagang agsaysayang ak iti kwarta, Nanang? At daman sa lutsudak kada kayo, Nana Mila. Manya dayta, pul daw. Apoy, manuti paw-paw it ayan ni Pari Jigaw ko ni Ronaldin nga anak yaw. Ay, hindi ka di na mo ibaga naman daw. Ay, kasta. Paya nasa ludsud mo. Ang mga nudakkel. Ngamin, tunggal umay ijibalay. Ada pasarabo na kani bakit ka? Anya? Kasi di na minsan, ada insangpet na soft drinks kan tinapay. Kan saan laday tanana? Isupay ka tinangtad iti pagpariband ni bakit ko ah. Nukas ta. Ilib-libre na gayam dagiti kumare na iti kwarta nga ipaw-paw-8 nila kay na. Sabel, pudno ka di tinadamag ko. Inlibrem ka na ti kumarem. Asino mat tinakadamagan yung iti dayta, Nanang? Pudno ka day. Ay, nawang. Saan mat adakas no ilibrek ti kumarik, Nanang? Ay, nanak ko, imbes nga idulin mo. Saan? Taos usarem samot a pagpasikat. Saan mat, Nanang? Apay ko mga agpasikat, ha? Uray di mo aklunain, madlaw mait. Naparamag kalauna yan, anak ko. Ay, nawang. Palpalagipan ka manay. Mangipaw-paw it nila kay mo iti kwarta tapno adda usaren dagiti ubeng. Saan at tapno adda ilib-librem kadagiti kumarem. Di mo ipasikat ti saan mo anagrigatan anak ka. Pari Jigaw, kumusta mo ti biyag mo nga dita abroad? Marigat, anusan lata pare puldaw. Sikangay, awan ka di mo ti plano nga abroad. Ay, kasladyak mo't kabailan paray. Naimbag ta sinong batam ti awag ko paray. Kunak doon nagsukat ka iti number. Wan mat pare, napasak pa'y ati text mo pare. Abay, anyang aminin tayo bagam kanyak. Paray, di bakit mo ngamin? Apay ni bakit ko pare? Kanayon na nga ilibre ni bakit ko. Amom ka day, nagpaparlor da iti napalabas alawas.
Kaya ti kwarta nga impawit mo ti inusarda. Anya? Day tatipod na, pare. Kaya-kayat mo't ni bakit ko ata libre nga rod. Amo mo day jay, rupat kwarta. Isumot lang gaya, manalaka ang maipos ti ipawpawit ko. Pare, di mo ibagbaga ka ni bakit mo nga imawaga ka? Kasaritan tulatan wan. Narigat no ilibre na kadagiti gagayem na ti kwarta nga ipawpawit mo. Puldo lang kay. Asino dyan kinasarita mo ti cellphone? Ay, kwa. Asino? Ti kumpare ka. Asino akong pare? Basta kumpare. Ay nawaw! Ado ti kumpare. Kasano ang maamuak no asino kadakwada ti kinasarita mo ti cellphone? Ay, agrasunak latan. Tapno saan ang makadlaw ni pare Jigaw. Ang mga no agipulong ni bakit ka ni Marisabel. Oy, lakay. Di ka mo sumungbat. Asino ti mawag ko na? Ay, ni pare Jose. Sino a Jose? Awa mo ti amo ka kumpare ngagnagan iti Jose. Ay na. Diyak man amukang ka. Apay masapol ang maamuam amin na ya. Sino ta umawawag, Sabel? Ita-ipay nga agriring ta cellphone mo. Ni Diego, nanang. Apay nga ruda di mo sungbatan. Anya nga taman ng tiimbaga day tao ay. Ay pakumustaan na siguro adag iti ubeng. Intex ko matkan kwa na anasayati ka sa sadag iti ubing. Masapul pa ilang nga umawag mo. Kaya na siguro mo tamanggag at ibusis da. Ay na, nanang. Nagadulakit din na drama na. Apay ayaan na pudot taulom. Kasano? Manula ang tiimpaw itday ta Diego idi na palabas alawas. Sa ita, awag nga awang. Ay nawa. Numano tiimpaw it na. Anusam nga i-budget Agyabang kakiday. Takanayaw amang ipaw-paw iti usaran niyaw. Nukurang matlaang uray sa anan. Hello! Ibaga mo, no niya ti kayat mo nga ibaga tabisi Kumusta kayong dita bakit? Kumusta nga dagiti ubeng? Nasaya at damat. At ka di pa'y napatag nga ibagam. Mabalin ka di ang mga tibusis dagiti anak ta, Sabel. Sabado ita, napandaman na nakikaaruba. Kasta ya? Ay gayam. Apay abasit timpawit mo akwarta kanya. I-budget mo na laing Kasano apay budget day jay kat kurang mat. Kasunong ibaga makurang. Isin mo latan ti magastos dagiti anak ta. Numano ti total na. Isu ti pawit ko inton sumarano a bulan Awan ka diti pa nagtalag mo kanya. Masapul pa'y laeng ayang aglista Anya ti kunam anak ko. Daw-dawatan na ka ni Diego iti listaan dagiti gastos yaw. Wan nga rod nanang. Masurunak. Ay nalakalaang ti agilista. Ay nananang. Adula amin alista-lista dita. Bueno, mabuteng ka kaday ang maamuan na ti kalukwam. Awan ti oras ko ang mga ramid iti listaan. Awan mo na duma apaka kumikumam kay. Ngam no busy ka, ay kasyalatan ti mga ramid iti listaan. Ay saanin nanang, bayan yun. No awan ti panagtalit na kanyak, di awan laang. Masapul ay ang maamuan, no anya ti pagpapanan ti kwarta nga ipaw-pawit na. Karbengan namut anak ko, amangang kiday. No adda nang idanon ken kuana, maipapan iti panangilibrem iti kumarem. Saan adakas dayjay nanang? Sa maysa, sa anak ngamin nga imot, iso nga ilibrik latamat ati kumarek. Awan ti inbagak nga imot ka. Ngam, kita kumamit ta kontrolan. Saan aga po taadda, kat irwar mo mo amin ay. Nay, Marisabel, saan ka mo ito namang ilibre? Wan tamanulaang matipaw-pawit nila kay ko ita. Anya? Jak man amo, kalat akinasayan na. Jak pay amo no apay. Na, kasanon ngay day tamaray. Ay, jak nga rod amo.
Amo na mo't nga wan trabaho. Ayaw na yun, Mare. Kasla, saan mo't ang makarik na nila kay Maun? Day tangarod, Mari. Daw-dawatan nakpay itilistaan ka no ti gastos mi. Anya? Ay, nawaw, Mare. Ay, bantayam nila kay Mau. Ang mga no adamot ton ti sabali, apang ipaupawitan na. Iso akasta, Mare. Among bakit? Rupat kwarta ka, mate. Ay, nawaw! Kasano mo na ibagam ti kastapol da? Nangag ko tinagsaritaan nyo iti kumarimitay. Apay, di ka mabayin asika ka namin ti libre na. Imbis nga agi savings. Sana yun. Sika mo ti agnumnumar. Di mo pa'y kaya ti kasta? Saan na masapol na dumawdawatakken ka? Unangam kasano nga iti kumarim. Awan no kanayon na ka nga ilibre. Awan maurnong da. Ay ko, damutin ka ni Mare sa bilday ta. Kwartada nga rod man. Nagbain ka kumamit. Saan aga po talibre kat awatam mait. Kasano ngay no maawanan da. Amangan no si kapay ti mapabasol. Tas si kaaka na yun ti mairan-ranod iti ipaw-paw-it nila kay na. Amom si ka, Diego. Maum-umakon kan ka. Apay daw dawatan nak itilistaan ti gastos me. Agpudno ka man kanya. Adda ka di sa bali apang ipaw-paw itam iti sweldom, ha? Ay nawaw, kahit ko lang ti makasigurado. Anyat kayat mo asawan? Ulbudak, kasta ka di? Adda nang idanon kanya kay liblibrim kano ti kumarim. Sika pa yung taggastos iti merienda kan pagpariband na. Ha? Di ka makasumbat. Ay awa na, nukasta ka na yon. Ni manang latan ti pangipaw itak iti kwarta. Apay nga, ikatsyak ti asawam. Sayangam ti kwarta. Saan mo't mabalin na kanayon nga ilibrim dagiti gagayem mo? Panunutom mo't ati masakbayan ti pamilya tayo. Saan na kanayon na napiksaat? Laglagi pun ba ita? Lakay. Amok asubra ti paw-paw-it ko. Alam kit di da ito agundaway Tapno agurnong ka. Saan ka taday tagpaspasikat iti kumarem ti raramidan? Saan adakas ti mangilibre iti gayem? Angam kitaam tadi mo sayangan ti kwarta adi mo mat nagrigatan para lang iti personal nga interes mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.